meeting is now streamed. Yeah. Are you so ready? Go with Groupon. The photographers, they like to go like this. Call that spray and pray. We go like this. You're on that one. Okay. Sa limbula ginaka kasi mati kumay. Bula aku gabu-gabu limbula noaya limbula nakakanda meretuma. Bula Benji dan bula me Wanganui. Bula sarci kubera nakakanda meretuma. Bula Lisa Antonio. Bula me Yokalandi. Bula ginaka John Rocamea. Sa oni bodea ni bula. Sarabang bula chinego Mrs. Pegamoto. Sa naka siya mamay. Bula may tobata, bula kuwata yang no aya alipati pe. Bula Dwayne may domain, bula may Tongatapu, may Tonga, sa bula Elina Corlase, bula may Lambasa, Mrs. Simmons, Can I call you back up tonight? We're just doing a Zoom meeting with Anna online. So I want to hop online and have a look. You can see around. bula ginaka siya mati kumay. Music.
Bula iba kana ng bongi. Sa bambula sartik bay Letila Mitchell. Bula binata Letila, may Australia. Sarto na Rako. Rako Pasifika. Yeah. Sa Naka. Sa vinaka vakaleu sara nimbula vinaka na warong tikumai na nonda iwatu na talo no witok ti dole singa maro takindina sigani kua madha ni nonda maro takatiko na madha ke rotuma nda maro takani rome viusi toka rona esano le tasiri wata ke rotuma da maro takasara ni tiko dona nonda bulangi tokei bulangi ndokai kero sureta mai me tiko na kenda maliwa na yakavi vinaka ni kua singa tusi titiko me ni silandi kei viti singa moni titiko ngoi Hawaii ukilai walu tiko na kaloko me ni silandi wiketau sa tini tiko na kaloko na mbongi na signi kuanda na ngante sartiko na ene no rotuma kanda maro takatiko ni mai mali weekend tiko endo na marama vunga weekenda enda sa kelei koetiko wake tabi sar wakali vokoya na vunga na bei tambana ni wuli kena tambana ni tete mai viti wake tabi talanga koe na nonda mateni tu mai viti klana tiki ngonongo menta sana wakambula sarwa ni sambul vinaka Maria Terena mo Nimbula vinaka Dr. T no e Mauri o wakambula talati ngawe no mnile unibale lista unindilo ngonongo wakambula yani ikemnike na turanga na marama lauro na ngonelewa ikemnina ngone oni sematiko mai na program lambong ini kuwa kemnina warong tiko mai viti kenwe ya sai burubura o bakambula tiko yani na yalo ma inda rani virungo dindomo ena lambong ini kuwa o ngandre batelanga meu bakambula virana frontline workers mai viti na tabimbimbi rangarabati ko na ngondenre enda sota batumbo da babin binaka beira da masulaka wana kalo mistolia beira na bula binaka kina yalo bakadengu meranira garab kina babinaka na itabimbimbi rasa kadibi kina na ngonongo lang niya hiti nga hela o okif sete nga chutom atakwani FOMC program elalang ni di o okif se nga situ hif neos atmote rutuma tapi masih nga ni huwa rutuma o tapi masih nga ispuer ni rutum da ite ni ututu atakwa erende ni poma FOM epunte o ex nga o itu ni ispola hoya foyong liu elalang ni pungte or ni auslapo firmaria hofengangat ni esesla sok elalang ni pungte lanis malalum ek asmer tutu atakwa sa totoka wakawati nakawakalevu misis dengan mote na nomu o na numira na tiko mai viti wakosibi na ngonan rendre
ante sotaba tiko ngo o sibisarangana tikini ngonongo nira songo tumbu tiko na we kanta mai viti na buku ni mati ngona kovindi ya samaro tekindina ni ndona ngauna mindar mindabe pati ni kuwa misis penga moto kima mindorongo tutungana da muni kem sarabi kem nitungana la TV se ni sarabi na muni tambe na nisiveva ya na kabina nisigi kuwa ndona kana nungu marau au musike mamitiko na warong tu mini kuan yo ni sulia na nomuni ngauna mendaru me vital no kina na silvena kani kua me bakawa sa wasia ni bikimuni na taro na numuti ko mendaru na vital no kina me bakawa satu kunutia so bike mami sa kile ke politiko ke rambek nganyo ni pamadal te ke muni bike mami na nomuni susuta ke mai ke na nomuni buvale ke na nomuni takara Nagawale Dr. T. Imberangani pamadal takio walalaka. Obiator ngonongo me utodukina na osini bakabinibinaka bikemuni kena no ile onivale ena ro sureti me ubakaitabi na mbong nikua. Na bukatalangana we kamuni na rotuma ongandreba me wabinibinaka bikemrao. Ena kena nanumi membo wase endo nangauna na nomni vata membo wakaita bikina na yanu laila yorutuma marutaka kitondoka na litoko ni kena veina numi merani kima membo wili tukina ena vatongo vinaka bakale usara oyao me bakano ni sarongwada na yadango Maria Taringa moto. Au labutumai na yanu lailai rotuma na nunggu koro mai rotuma o lopta na tikina o inafa. Abiki mnina warong tiko mai o ngande pangameo pamatal takbal sara na yanu rotuma merani bukea na numni na runga da na bika na bibasik takin na bumini kuwa. Urutuma bola kay sengso tin bola kay viti via rote ono sang pulu na kilo ono nandrau na kilomita itiliu. Anu lailai sara rote basang bulkavana square kilometer na kenaliu. Nakena bala mananga tin kavanga na kilomita nakena rambutundua rote 5 na kilomita. Oni sana kilani lele seranga lele mai bimbenga. O rotuma vitu bando na tikina tiko kina. O kilani viti tin kavana sana. Yo rotuma vitu ngana tikina. O sana dabutai na tikina ngo nakena tuba bakabanua. O no atau, o enafa, o itutiu, malhaha, o chuchu, o pepche, patike tumuta. Na wabu, tiko mai o enafa, na tikina o enafa, na rarani wangabuka, tiko mai na tikina o malhaha, na itiko ni matentu itiko mai ahau ena tikina o itumuta. Oh, sorry, ena tikina o itutiu. Oya wa sudunga mai viti mai monise na corona buso ena san pakaturang ni tasiri. O ni mai vingi koto rutuma ena ngona vital no tiki na san vaturang ni tasiri. Batondo ngani ngoni tasiri. Wasudum enanguna angas ni bultiki na may na nabuso agriculture school na nung itumbuturanga. Kito lewe ono na matabitavini, 5 na ngone leo, endua na tangani. Ito sudu kita nga may viti, ito sudu nga may viti.
Sa. Yana ngona kita sustungi taki mai kina. E rua na ka e wakambimbi taki sarchunga na nito matabu vale. Na kene matai, na loto, na kene karua, na vengaravi. Ya, na tigina e ruango tumberi kito e nangona kia kito tumbuda kito mekina, ado ngona kito sa rawata kini nito wuli kito me daka kina. Sandiana. Au when katanga mo warta kawale kala kana nungu wuli. Tiku muri wuli mai nda wilevu. Ni asali simeki na nungu itumbu. Osanga me teke wuli sara nakala sindua. Nangona lesi tali meki na kina Suba Methodist Boys School mai Turaki. Wuli mai Annesley Methodist Girls School. Le amba kindua i Valentine Memorial School. Le wadawar sarana nungu wuli na Dudley High School. Nioti mai na Dudley High School au ngole sarana Fiji College of Agriculture mai Kurinivia. Le sangaki na nungu diploma in tropical agriculture. Oti mai na wuli mai Kurinivia au tikibu daka sarana matentu na chanwe ni tinika diwa ono sangul ka ono. Daka taumanda na tambana ni quarantine ni volvola tiko na wabule mai Suba. Kalungatan yung si kakatinga sa manistoribeo endo na skolesibi meu ministresenta meu lei sa sangata kanungu kuroy na University ni Hawaii. May naman campus. Lei padawar nungu Bachelor of Agricultural Science na tinikadiwa ono sangabul ka diwa o lestel may biti o may tomantal nung daka na tamdadakan tete o wingarab sarawan din na tamdadakan tete o kalungat nga ni umbo lebagay tabi na sotal na ministry na matento biti daka ba laylay na Public Service Commission. Wingarabital nga na lima na yung baki na tamatata kay Toke, Ministry of Affairs. O mani lesitale me uli gasinibuli na Fiji College of Agriculture. Leito ki na me rota ibitu na yung baki. Sama ni lesaray na Ministry ni Foreign Affairs. Oleh ambakitolu kia au manilesi sarai na Cabinet Office oleh ambakinua le wingarabi sarai na walini bolo-bolo ni turang presidendi kau wadabarkin na nunggu daka pamatentu oleh retire na bulan Desember na tinikaliwa biosang bul kawalu. Alika sarana na nunggu buli wala katikina na matentu wakalungatan ni selibeo indo na skolisi meungole Londoni meule daka nunggu postgraduate diploma na University of London. Manilay bulital nga balakala kay na Wolverhampton Polytech may Birmingham. Isang certificate ni Technical Teachers Training Program. Wow.
Vai bina kana matentu ena ukei au mera niu borota kina na nungubuli. Sa totoka makawati na nomu ni VOC ena kavina kani kuai rong vinaka na buno ni tauya mekina doanga na taro bina kata motoronga membaleta ni wengaravio no ni tumbu turanga mai nabuso agricultural school ongereda na no ni ngandra muni lebuli kornivia muni tiko ngana field ni tete sen agriculture doana isema tiko ikya ela buku ni no dingi mo ngole tale na tambani tete bina ka Dr. T awas itan ranyo na daka na tamraran tite ni satu na ituba na kalawe na nungumbula waya wabi na kata meuli buniwai nimbati na tinika diwa ono sanga bulkarua awa leitobale na dentistry course may na Fiji School of Medicine. Bula madaho no mekya nangunaya may bitin da doon tambetangan na senior Cambridge. Yan na madal ni bitarong gain daw lako sertume na bula o machi se nangunaya endo ber na kya na yadomay. Yan ni yadomay na madal ni bitarong awa senga ni rawatan na nunggu bitarun. May Dudley, may mbeda tali na nunggu sini Cambridge. Awa babin pinakawiron nunggu tumbu ni raw lomasoli may ulos talamay may tobelea na sini Cambridge. Awa rawatan na nunggu sini Cambridge. Asan doon nunggu ulos tali na dentistry course. Yeah. Doon na baltambangan nabi muri na nunggu durutui buri may Dudley kito bimbol beli nangun kito rida kina na advertisement ni lakoy Cornivia sama ni iyan ta sato beli amantanga wala na nunggu bola ni kere gay kanikinda talaga ni sa solimay may usali interview sangay kilay kinay Cornivuli ni wa solian doon nunggu bola ni kere baleta na Cornivuli may Dudley kima minadurimbure endo tambo ninda bola eseng ni kilay may ina hostel bola nga usalia virtu na wanele wa bulisuka lay sar na bola nirna wala sini badruman on bola ya usa Arturo rata kaya usarangan na gas ni buli pambimbi o Miss Venable matay ni ka o boroka na lawan ni durimbure asan doon may ngalital na Fiji School of Medicine muli sa nga na dentistry nanguna sa kakakina na interview o babin pinakabi Mr. Charles Walker ni erto na no mamerto tauriau may ulay ito na huli may Cornivia. Yan nangunaya esengan ni baleta na huli may Cornivia iliw ando tuguntungan na Cornivia Farm Institute. Natitiliw ano sa Bulkarua sabi sa utakikin na may soli na diploma in tropical agriculture. Yan ang onorto sa Torrio kina. Ilib serangan na babalayado baleta ni asengan ni doon na itu betul itu meradur kina na nangoneleo. Binibinakan irto Torriao. Wabagabuna talaga doon na babalalebu. Ina nito matabu walang baleta na lakuin na Cornivuling tete sengan daw laku kita na maram. Elebu nawe kang ratu ko na ni sendon do ni mula ko na Cornivuli. Ya.
Iau babibinakan ni rautoko ni au nunggu tumbu-tumbu. Indo ang nakasa tu ni biau. Meu nanuma ke wakau sana laku ikia. Meu na toble mau ada pasarangan na wakatangin ngende au rawat ai. Me kaku niu wakadada na non revia laku na ngonele au na ngono memur. Iau bina ka wana kalau ni uke iau au rawat apa bina ka nunggu buli me korni via ka selitel ngavia na skolisi mau resangana nunggu kuro ini Bachelor of Agriculture Science. Au wakambotangani satu betul bangani kalau me una lesu tale na tambana ni titei kena wakanga takinangele kena menon rebuke na titei sa dia na seranga au talita kana kau ni mamadal takai ni dia ni ora kana lawa na no modurimpure ya mena boroki ni lawa ya ento lava ele pun matin katum bau au untuk ka au redekina isa nangona se donio Mrs. Ponibole na no munito putumane rong vinaka dina na ni rtobande ndetak no muni mata bubale ya rono mitumbu ro toko ni kemuni mata ningona ya already cukup nembaki sembara menangani tu wakati COVID ya COVID itu wakati ko na tin kaya bit sangabul isa ken balambale sonan duindui ada tiko nangone yang baleta na nyoni ngone lewa ya na panitete sa na numichuka menon rangana dorbo iya isa bimbi biki mamina rutuma na leoni rutuma ki memsinindo sengenindo tete senganindo it's not acceptable right dia nasara isa ya na nomusa borokan na lawan beka da kain beka sena rim beka ni oiran beka na tamata tambusa kaya nera tukuna na marama ir sa ruchira ngango oiran na dorobo ir ruchira ngango ya na nomu ulam baleta mola kitora na tambani da kaya dapat mandala ko chukun bakasa menangoni usengone lewa na nomu le toro ndo na listo ni mola kia na diploma ni tropical agriculture dapat beka oronyo wasia si nomu ibakasalam beka beira na ngone lewa ra bakorong tu kumeniku naka nangono sala ko kinai kornipia sa itu ngai lomangu na babubuli mai vale meu ndau lotu nanu matiko ni kito ndau ni vengarabi ya ke baka no venata meu baka dor na non robo babubuli mai vale na vinakati meu na wakarauta kia baka vinaka na sengani rau ni vengarabi ke baka sengani rawati baka vinaka pakokota kana na elongo meu sasang bakokoa meu kakuni baka mandu atake rau na nungu tumbu meu kakota mandu ataka na yarani nungu banu rutuma sa nako bakaleu sa lelebra pabini binaka tiko mengo satan bengana ngone bulera bulu me kornivia ndona kana na romaruta kana no ni vio seti ko menikua bunga talangan wekanda na rutuma sarmai sota tiko na ipata ko sarbi bambula tekitiko no ai vikem ni kena na wekanda me rutuma tieri binaka vale buna ato mai maloni simeli binaka na sema tiko mai isa Mrs. Rangamota sa viva ko ngetintina na vekau ni wasia mai me bakanyo ni ti mea na ngona keria sembera na tin ke bit sanga bula ni dakila sa mai tu wakate covid sa ngai oti na ngoni koloni kimpalpale kemni vuli chuka na ngona ni ngona ba koloni iya isa ken palpale orto no mungas ni vuli me kornibia turang beka ni ngilandi turangan Inggilandi, turangan ni New Zealandi.
Iyo, ele pun ana turanga ni babalangi na Ministry in Agriculture na non-release na vanua era vakuruikina era me vatavuli vitiko I Korinubia. Sandina. Wow. Sandundina na isango era naronga ta chingba kamay na wul may Valentine Memorial School kaya talaga may na Dudley High School nimbula vinaka tamarotaka na Vetumberi ala ko may Ernestly pagkatal nga kina may Dudley and the Ronnie Lee ato pasare so ni tutu bang kawakango kasa kene bagarita kitungo Mrs. Ringamoto and anon may waseti ko kwa na kabini po na non na wuli kena non na tumbuta kamay. Isa totoka pakauti. Nakapakalevo Mrs. Ringamoto na tarong nga tarawa wana numatiko kaya bakay itiko mbeka indo na kao na numa membaleti rotuma. Rombeka na nanomiya ngole mbeka kineni siya ngone mbeka se oro na nomi tumbu-tumbu. So nakamembaleti rotuma siya na numa. Yan ang una siya ngone leolelikina. Kaya niwa siya weekend niko. Menawale me vakani usawa retaka wa sunginga mai viti kita sa usawa wala kana secondary school usangai matai ningo na meu ngande kini rutuma baleta ni nanguna ya ninda ula kuna wanga endo viatur seranga endo na mada onga ya rutuma ya kito le ngande nga wala kaleka berotanga nanguna ni siriki ni buli kena ndo ya kina wanga au makanga una numa nungu mate ningo no ula kukina na kena sautu na vanu rutuma sautu na kakana na kaubuata balita ni ndaw le mga nangaw na ngole nangaw na nising sudu nangaw sudu may rutuma ndaw ngaw na ni maraw tiki bunga ni singa ni bulan Disemba sa andola na nangaw na ni maraw may rutuma dot bulan na kaya na maraw tagitiko doda kana fara na vi bongi senga na dakadak sat da ngande tunga au makanga ya u bakasa mata kana ngono se ngone lelikina nungu ngole rutuma au maro na libu ni marau kena sauti na vano rutuma sa totoko bawati au mataka to sarava to sa itamba sa dondi na puno totoka na bulo ni kena nuku na rere binaka ni waitui sanga ngole patungor no mnitu kuna mai na sautu sautu ni banua o klani rotuma ndo kile itu ndo na matangali moli kamida na moli ni rotuma andi na saranga sa totoko pakawati sa marotaka na muasya mai na numa na ngole rotuma na bulan Disemba kembal vera na warong cikumai sa kebakasan ng dolan na boda sa naeli na COVID ditin kariwa ker menangande mande rotuma sabi na kanisati kung na ararani wangubuka rotuma santira sar siya kang peka dito na madawa na wonto tunawanga iya sa totoo kasaranga o maratak saranga na namu wasya maya na vitu-tuka sa membaleti rotuma o niya wasya tarjukan di na rotuma day na kachin katolo ni me ronin do man na namu iba madala membaleta na rotuma day na lakot chuka na bula mengo naka Dr. T o rotuma soli pertani na katini katolo ni Mei na tinika walu sanga vulkan 1881 13 kindo marota kitiko na singongo utorti ko indua na mada ona kena marota kitiko tuma endo vaedori na
na agriculture show. Randau turangan dau tite o irma irutuma. Iya nasara. Endo bakarati talangan non rata kata kanilinga na marama. Yan ikatini katulun ni singa. Endo bakayadurkina na songo may na Aho government station. O suriti ani kina indo na bulang indo kai. Ando ngaliani viti na bulangi. Onar indo suriti na minista, indo na minista se wabida sa suriti na turang presidente na prime minister. Kai na kena marota kina na soli ke rutuma i Pertania. Yang baki ungo o sa torna kena tukutuku baleta na COVID ela kutukungo na sinirani bakayadori na songo sarana marota ka ngai na nonra nduitikina na singongo. Oh, okay. Oh, binaka. Abi kenda na barong tiku mai na rotuma day na katin katolu ni singa ni volome. Na badur tukina baka na numi ni singa ki rotuma maro te kisara ni ndamay vital no takatiko na yan no rotuma na kabina kan singa ni kuwa ka baka na lalu list tali chiko misi singa moto na yan no rotuma na kena sautu na nonando redo ko na marau na fara endo ta ko rotuma na kono to ngolikina ina do kiladi yo kemni na kanda rotuma ni to mamarau. Na langa sere na giri-giri kena meke onindo kilete ni kina kung kina kema marota ka may viti ni onindo maliwi ke mami na wekando may rotuma na marota ka talaga ngami ni silandi ni sa marota kitiko na rotuma language week ando man na muni ba madala na kina ya Mrs. Ringamot Naka uronga dani sa bibista kitiko na doana program doana itu betul besar ketunggu merani na marota dikina na madau ya dola tikumpa kan ika viwa ni singa bulan Mei kana le vada var certiwa ni nika tinika 5 ni singa sandin au seseni tauran na matailalai ni tuba ya kilani nangai wakarita kimbeka wakamalu bir na rutuma na itu betul satu membaleta na madongo e New Zealand. Sa toto kasarangai na marota kasara ni bono numital nga rotuma na matento ni Selandi da babin vinaka na matento ni Selandi ni nanumi rotuma me nanumi na vosa pak rotuma me vakatavuliti talanga na vosa pak rotuma ko malakina makito marota katiko Mrs. Ringamoto na singa lotulevu na may nonda bulang tikino fesaitu Solomon vatake Nathaniel rongas ni politiko ni vosa vakorotuma usani takatiko ni na vunga ver na rotuma na sema mai mer na rongoda na veka membaleta na vuli vosa vakorotuma ke vakai sovi ke muni oni ve vuli vosa vakorotuma etiko na vuli e vakai dortiko na Pacific Education Center mai manukau sega ni saumi Raida, sega ni saumi na vuli vosa vakorotuma ke vakai ni ve vuli ni gai vitar-tar nga ve fesaitu Solomone ena gai selain bikem ni na itukutuk balet ni ngonong ora vuli tal cunga na Zoom era ni vuli na Zoom kada vuli dakina na vosa rong vinakanggo na vosa vakorotuma Mrs. Ringamoto kila ni nomni ada kata vuli na VCVT sombe kana ponor ni dabuta na bono ni kata kina se na bono lesikina na ngono kata cikina tampani tite Binaka angono ules may kinay Hawaii au may tikibu like orientation tikibu sarangan na sana baturang na musi awa bondo dakena dona indinida may na abua na itiko ni agriculture may na mua na ya senga kinanang unisalay na musi Oleh tiko pagalele kia o mani ngole sarai sabu-sabu oleh bingare pagalele kia
mai sabu-sabu au ngalesarei na yau lebu mai na sana baturang ora. O kilani erto desi au na tamatantite meraniu wakilana duin ni vengaravia na ve yasai viti. Yeah. Nangono sales mekina na wuli mai Londoni. Kay lesi ki nausori. Me ule ingarap na tikino na itasiri na Tailebu South patakina sana baturang warewa. Oh, isa totoo ka saranga. Na ito sa libon din daw saray na musi. Aurera saranga apa kaliu. Baleta na singa ulak vaki kina elai na wai. Oi. Aurera baka saranga na be batu lele bukitu muria. Au sambo ambutunga na ngubon tolake. Musaru ni sa stop na hindi nila bu kila ni sa karati ko na boto. Sa libukin na wai sanggay tostal na hindi nila. May namos simbalata ni sang tukin ng sala. Sanda na taong balanga. Rawat ano bondoas sanda taong balanga. Binakan yung gamibi basic ko tali namosi. Sa na lori. Rene gaito talamungal tarabung ko sana po helicopter beka si sana po tawang gabukay na musi. Sabi na ko balik sarang na mo pasyente ko na ulutangan ko iya Mrs. Rengamoto klan yung gara warong ting menggo era kuno chiku maisa ito talaga nakakime minanong membalet ti Mrs. Rengamoto nanong ni bakay tabi baka minista nanong bakay tabi enang matentu romba ka din donong ba marala ti kinaya na valeu nangono sa bagding may kinaratawa matentu na tinkadiwa Dios ng vulkawalu sa tigabuti na campaign ni binding-dingi na tinkadiwa Dios ng vulkadiwa wasanga ni nama ka na nugumbulan yung napakitabi na politik yan ang mungkin elevo na sungguh pa politik ya rasa may kiria o may unduri may mata may nanon kay sungguh ya urutuma dua nga na indametambe na palimende na nguna ya sanima mi mata tu na lima na yambaki o Colonel Paul Manuel ya sa anon rato ding nga may na Rutuma Island Council. Dahil nanguna sa awatikin na sa parawatikin na matay ni lima na yambaki sa tigabu na campaign may takatal na binding-dingin na tinkadiwa sa vulkadiwa sa tukiri Colonel Paul Manuel na council may menduritale. Yan ang una sa surat tikin na may pagkaitabi na sona sungguh pa politiki sama ni kita bibasa kibale ngay tununggulo ni bale kaya kay kubiya tu na politiki sabi na nga mo tu batakiko mo independent mo tu na indamindami na Rutuman constituency sa kita bibasaki sa kirirto na lubengo ke merto soliana vivando nui rua rosolia endo esanga ni lomasoli ko yang ani tondua asa buli kina nangona Victoria School asing talita ko yang utu na politik ya orang nangase rosa tu na ke boka salo mamu ke rona to koniko ya sama bate me usana to belia me utu me independent kaya na bibang dunui na nunggu
itumbu-tumbu turanga nia sambule tiko na ngonea. Tukuno koe meu nalei wakaritaka vi Colonel Paul Manueli ni ngandreva meu tu baleta ni nanuma ni nara ni na dawe na kia nangarabi na bika me baleti rutuma. Sama ni wakayadora wakakina sangai waritaka vi au Colonel Paul Manueli meu wawa walilai misana moloko misana wakasukai na council ni sabi na katatiko ko embe pagkadengo balita ni sa tostiko na mbaki sa dingo mga non tu kir-kir balita niya sinindo bagreta kani viatu ni sali sumo ko may rotuma au sangai ngole rotuma me ule bagreta kana council may rotuma na nunggu ngangare meu tu na indame-dame me baliti rotuma nanguno ngole ni kina na council warta kana ngungangandre ndo na bibasaki koko ngai bagaidori na mbosea ni kena matai me bakani wasatu kuna tumanda Leoni Ruto mara sinindo bagaitabe na matangali takataka vango o Colonel Paul Manuel turanga rongo turanga yang talanga viti rara talanga kini rutuma yang nisa pakasuka moyo koe au sala koe nyo muli kirkere seng sotini pingo mi pakarara na nunggu ngandre berto rasa barita kir me via na Leoni Council na nonra bakasama ngalutunga dingoma na nonra to bosa via barita nga virto ni usaba kay doranga na nunggu itavi bakabanua bakaritaka ko kire nonra to vito koni au sana tunga meu na independent candidate sa kerenga na non reto vetokoni sa ke sangai to tukuna to sangai solia na viva ndonui ke na viva kalunga taki beau sa au sangai les making na viti sandina kemban num sanga menduria sa unduringa bebakangan di satu kun miasa independent nga meta sanga ni sanga lidura ni lom totokan din nangono tukin aules merutuma iya sala kay ndona bibasa ki meviti menduria na political party ni rutuma sama ni nduri na yo on family rutuma na political party non na rutuma ya wasengan ni durna pationgo sama ni sasanga nga me usa independent ya sama ni duren dona na mata ni political party ni nakili kwembeka na turanga rongo lebu o mastakafu pene santina isa o vakasam takalistale na ibola o bola kwa tunruba ko Mrs. Funival si tomani chukna ko na nomu so tapos ko na rendre toto abukati ko na outlaw sa viva un gitu diri bikin mamena marama ele bunga sarabir na marama taka cuma na vital nongo Mrs. Chupil Simban so api kursinga era tukun cuma nani se tambu wai era satu kuna kita ngana vosa ko na trailblazer wa pawili kecik na impalan ni vosa na trailblazer eva impalan taka cuma wendu teki vuna indone lako
Ko sarangangu ay sa ating bubikim niyo, ni basto ko na lawa may dadli, o basto ko na lawa ni duri kornivia, siya to sa bolinga, beta mo na muli duri no matintu. Binaka bakal levu, Mrs. Ringamoto na viva kaya lang kangkatay. Kena maniada no vending dingin na tinikadiwa diwa sabul kadiwa au mani rawatakin na indamit na beni Rotuman constituency Santena. au mani sureti may na People's Coalition na party na pati ni Mahendra Chaudhary to dhurunan to coalition o mani bakandon ya kauli taurasar na itutu ni Assistant Minister for Agriculture kirawi Pose Dimbune kuya Minister ni Agriculture may bakanyo ni kila na kito bingarabi nga menduangan embaki na tingkadio ni me 2000 ay adukina na buabiri sama nile besu tal tunga may palimendi nanunggu itokani sa doon din ang nangunan rendre ya wakat sama tagatiko na embaki ronon dolia sa takatikin na Fiji Museum baleta na nito na museum ni bola katokan ni baya takubaw road may ngola ni baya isa nandua and nanungo binakit chiko na kaya na embaki ya isa ngay nguna ka embaki tapo ninday ngola mikin ay New Zealand di Mrs. Ringamoto nanguna kita suka may kinay palimendi awasureti meu wakaitabi na interim caretaker government o mani wakandonuya o leaving garabitale and natamadakan taytay as assistant minister kirawa kakabati ke Mr. Apisay Tora kuya minister culture and doto ko nempa kinito wingarabiti ko baka caretaker government gaya katal na winding dingin na 2001 umani tobala tala na Rotuman constituency seat o tala baka independent umani kalungata o rawata tala na indamdambea labi na matinto ni Mr. Lesenia Garcia wasureti mai umani wandono ya meudurukina Vivalilay na available ni Prime Minister is Assistant Minister in Prime Minister's Office. Bernungali tauran na itutuba Minister ni Information, Media Relations and Telecommunication. Ongay wakadeng na bulaw may na Ronaldol Kaono. Saan din na? Sa totokan din. Dala kau talita kan na namu huli may membaleta na tambanititi na agriculture bakay yang atit ngamay na namu huli amay kornibia no may huli Hawaii London no mulis talibiti umanati ko nga na tambanin ni bakay nga taginingele sa totokan din. Okla ni nabunga sarbirera siya mati ko may ni kuwera na namu ni bingarabi may no story namu bingarabi may ra pagkatal nga kin may bano lebu kartumbo ba di mi tal to nga may nambuke niyo niya wanta ta kana injini dabo no mwala ta kana momua na ka bakaleb star Mrs. Ringamoto na itabi levu uningaraba may viti ndine niyo ni sa may bakale mutungo ni Silandi Aotearoa totoka o klau musike mamitiko na bakarong tiko may nikuwa kina lewe viti ni mami marotaka na itabi levu oningaraba na bukui ke mami may viti babi ni binaksar kina bakalevu beke muni nga tartale taraba Mrs. Ringamoto baleta chip nga na nonta sa rekiliu
senadana beka baka pertanian na the future of Rotuma. Me baka nito bitalo taka cikungona ulutanga membaleta na enia no Rotuma ke na no musukalis talitiko no no siang tuba take mai me dava mengo rere binaka na dareda na ngoni stala ke do muria mai na vita vi kedo ngarava sa totokan dine ia nuku na numa tiko yau misis renga moto na dambe kana nomu ni na numa na nomu ni rai kina embaki sa tunga matanda na dambe ka so na nomu ni vosambe ka ni vakandre se na dambe kana nomu ni rai membaleta na bono ortuma o katalanga kino ira na vekada na ortuma sartu ibalai dombe ka nomu ni vakmadala tikina ya Una vale Dr. T me bakani wasa o madalataka ortuma e banua sautu sautu na kakana na kauwata wakatalanga kina kena waitui ya au ngandrevanga me o wasea na kena bimbi kena baka ngataki baka yalamatua na be tolisoli ke veongo baleta ke baka enda na binakata na ilabo totol sena ilabo berber me baka sabi besak tektiku mai na madao vida saoti enda binaka menda na numatiko ni metambito mai endo na kabe ira na murimai na binakata na ilabo totolo esandana baka yang ataka baka yau na sautuni banua ena tabambe kan dana mbito tu mai vera na ngona mai muri ngandre banga me baka retira na rotuma era tawana tiko na banua mera ngumatua na kena ngarabi baka matau na baka yang taki ningele kena baka yang taki ni na buah ningele kena na waitui talanga mereka kuni didi bana ilabo totolo Iau marau ni ronga da ni sada katimbo indo na program mai Rotuma rani dikleta ki me Organic Island. Ya wana tosa ya na lo mentalanga ni tubu-tubu ngo etiko kina na kena maroi kapaka ngata ki baka matau na weka ke etiko mai Rotuma. Au babin kena ministry ni tauke ni urunga da indona nun tuba membaleta na yan nun Rotuma esa tuba ni tuki na meron ni ndurieso na bisnis meron ni wakayang ataki na waningele like value adding Rotuma nabi tuba bango era ni maroya kapag nga taki pagkataw na wika ito may Rotuma. Kaya nga talanga na kao may muri. Toto kasaranga sando din na karong bina karong daya matay saranga ya me Organic Island ni dakilati ko nyo may video divia tondoa nga okla ni ni sana rongo dati ko na marami ni ono ilaw Susana elli karadea wuli talaga me cornivia darakana nando talita ko kwen na no bay vakita bitiko na tiva kiningele kena vakana taga bakalibo na virgin oil na beka keda ba sa totokan din iya kebakasa na rawa me Organic Island Rotuma sa wana na busaranga ay una toko na saranga menda toko na ilabong berambera na marroy kinan na nondang gele na marroy talanga kinan na nonda sa salu ni waitui
tale indina vakana kau di tukuna endana marro tiku mai endana waseni yau veira nanguani rambera tiku mai Ina. tonto kasaranga au tali takatalenga au klavi rambeka na varong tiku mai ena vitala no ke ule sirandio na conservation conservation international endona isongo binaka tango makasaranga na nonda veia umbula na manu buka na ika vakatalenga kina na nonda waningele ke kai rau bisombe kana vekanda na rutuma ke kar warong tuk minikua o kelani ndoni songo ya sando daka patsaranga bakali bukina National Trust of Fiji kla warong talchunga mengo uleyasi kena director talenga o kelani ni sakelache ko Elizabeth RC Iya. isa toto kasaranga ya saro ni so sia mai duru lo maya au toko na saranga ke bakamen na bakatokayo o rotuma me organic island ka bakatalanga kina na kena babini bina katakina tambara kituki membaleta na value adding rotuma au sawa toko na saranga na ultanga ya totoka isa naka bakalib sara Mrs. Rangamoto sa kami din na vital ng sana no metos chuk nga merotal na yawa isa vinaka bakalibo kla ni sembera nga ni may dava na nondoro vitalan no andoro vitalan tak chuk mai na no munitumbo ta ke mai na vulio ni dakabe na tambada ka ni tete na no may bakita vitale na tambada ka toke ke na no may matataka bakita be na matintu ke may baka binibina kakina tiko tale so na ulutanga o binakata mo wasea veir na baka rong tiko mai Au binakatanga meu wakanditaka na kenambimbi na non retumberi na non da isel balatan matay ni huli nandun nga me takanga may bali yau ngandreba me wakanditaki na kenambimbi na nonda marroya nonda baka maringgeta na nonda vosa na nonda itovo na kaenda kila itanikina me baka mbibita kitalenga na kena ngarabi na lotu la tau saban dinandina taka ni baka na vitumbiri alaka viyau kirto na vitadini itu kilana kena yanga na nonda garaba kana lotu kalunga takina ibu kita langa bakalibu na nonda sasanga merani dawing garabi yanga na panuenda tiko kina sa toto kasarangan don din na baka salabi na ko ni waseme ya baka sibi na nono tumberi na ngone kakira nga tiko bunga may bale don din na uso tumbibi abi kenda na tumbu enta baka rong tiko may na kabi na ni kuwa bunga bikenda na siya matiko may bale baka ninda songo tumbu tiko ngo na ngona ni COVID-19 kadiwa sa kambing bisar nga menta baka nga takan na ngono ngo menta tampe pat kira na lubenda tampe pat kira makumbunda menta baka tabulidira na sona kain do no merkela me baka sa may bibaka ungge tikinango Mrs. Rangamoto weekenda menta tobole menta marro na nonda bosa menta baka menta toko na baka libo na luto na nonda lo manibal sando din na revina kaya Mrs. Rangamoto isa dotal na kau ni binakata mo ni wasia ber na baka rong tikumengo simbarangan indo bimbiu sarantana sarabaka so tikumengo na non talita kada vital na nakabina ni kuwa matanga usa maro tak saranga baka lew na baka lew lo na no ni besulet TV Mrs. Rangamoto iya una valeu Dr. T ngandreba nga meu pakarita katalina nunggu baka binaka na kena nanumiti ko na yan urutuma ni bata-bata na talano bata ki Dr. T. Kaya talanga me una bosoti ki baka sona bosa o dabuta ng bongi kuwa taumbale da o kaya mo ni bosoti au kina. O binakatanga me ubondo donta kaya ndo na kawatukun na membaleta na
na levu ni anu rotuma beka levu dake mai imbenga na turanga na maram mai imbenga ya au vini katanga mo bantu donta kana nakawa tu kuniliu ngandra banga meu solen nunggu baka nui binaka vi kemrau na turanga vi watini numrau bata unggo na vale una numrau soliti ko numrau ngauna mera ninda vi waseitu kina da vi baka ungi titiko kina sangai tikunga menda wasena vi kaenda kila menda soli baka sala talanga membale tangana nonda tobele menda veivuke vingaravi na yalondina nakabale una numro vingaravi tiko na yalondina sangandre banga meu babin binaka vir kedana sematiko mai bakambimbi vir na ngonewa kalungata meu mbau vivato buli di vir na ngonewa principal tikin mai korinvia o maro takbale ni lelev saranga veira sa bakai tutu binaka o babin binaka ve Susana eli mai kanadea na nona taka ba ngumatua sa liu ko sa nabonwe sa inikina sa arto organic liu orto gitu ko ningo roto mamekito taravirto yan na turang na maram may vidia nunggu baka nui binaka be kemni patiki kemni keda na warong tiko may na bong ni kuwa me baka ninda sa tabutunggo indo na ngaunan rendre balitan na dewa ni mationggo da sa masula ka bona kalo me na salieti ko na yalo baka dengu ka menta pakambulai may na mationggo ngaya ubia pakareta kayani patakina nunggu baka nuni binaka bir na rotuma day sa laguti kuminggo ndina ni na sinrani baka yadori may viti kapaka talanga kina may banua yan labi yasay buru-buru taleso na songgo sa baka rota gitu nunggu baka nuni binaka ni na toso binaka kana kalungata na wikaki de baka rotaki membaleta na rotuma week. Sarnum ni visureti, sabang mo dito kayani, menonto batana vi bakalungat takini tamanda bayalo. Sabi nakabalibsara Mrs. Rangamoto na numusilena numuningauna nakabinaka ni kuwa ndini nituna numuni tabi muning karawa na kabinikua ikiro marotaka ni onisolena no mungauna ubang lalteke muni mai muning ngole mai mento tumatanga na talanoa and ngante talitu mo sikobalestu na bono ni butuka na no ngante tali rotuma no mbang madala tikumaya baka nganta rete tikuna no msabon to wanga kena no ngante tikumay rotuma kena fara totoka sarkawa ka wetin kono ko sarapa ti ko iraba ko bulati ko mai sa totokan din na norto sabi ba bulati ko chimana ngarto no ni rotuma na ivata go sarngan to la kakiro marota ka ba vyutini ni ngo to na ivata da mai soto patakina vata siya ni somi da mai dami sarngan da mai vitala noa da viwase ia kero marota ka talanga ni siya ni ngile rotuma o marota talaga o sega dikila Mrs. Rangamoto ni oni asu tu mena fuso ya rere sa kanela wanga me ambiu batorotu makene tasir sampai marota talaga dia mai semo o kolise wambu mai ba madala tiko ko na mata o rosaoti ngoni na fuso marota kasar ni meta kana sema batani bitanongo sa mikilenya rere yakene lawanga mondo mai biwa seki no letasir batikiro tuma sebina ka bale besar ke mem salolom sarten bale vikem do na bu bale na Rangamoto mai ni Silandi Mrs. Rangamoto ni mataka en ngoli chukumikina do na turanga ni bala nyo Dr. Professor Thane Lageford okoya endo kelikeli he's an archaeologist
Professor Chico in University of Auckland. And may voice Chico ko ni matak. Iya. And vita na kalok walu yang ngono patangango. Walu na kalok na may waseti ko ya Mrs. Ringamoto na nona kili rotum. Iya na archaeology and may waseti ko ni mataka so na tuku ni bekaya kelia may rotuma watake na so na nona wadindike member leti rotuma ko ngana kina na sulit kemni tanga mai ni mataka ke ka ni ngala mo ni gai sema tal tunga mai na nunggu bola mata klan ni na sema mai betul kemni sanga bantu ni totalata na ni talanoa Naka. Iya, sama retak serai. Ya, matako Profesor Thane. Nggak sih kalau tuh lewat nangkai ngoli cukup mikino pesa itu Solomon. Iya. Nakavale sara kita salah aku mat sarcu kan ivikim di misi dengan moto. Nakavale lalom vale virtu vale. Kita sahabat kamu itu kan. Nakavale vikim di nasi mati kumai. Dapat di nakavale misi dengan moto. Eno nasi weekend ini kuah. Ni mau demanda. Naka. Naka nasema mai do nakavale mibuno levu Rositale Tupili Simmons nakavale naka Ben Serro may Wanganui guling-guling Danford, Bunando, Tau. Ito ni ngalalawan na Rotuma Day, na kacin katolo ni me. Rotuma Day. Noaya Faxia. Naka Ben, Madamanda. Naka Mastale. I think it's finished. Nakapuata yang nakanasema mai Cecilia Dan Kennedy naka Uy, titilan po kung piling. Get ready. naka Eso, naka mo naman nagasoto ni Mataka.